Mesanso ema akwa babium edeba emergency Ghana TV so. Ene story no efa eraba bia one ne kun enete no ne wo mma miensa. Na obayi tire a de bia ne kun ebo ne bayie. Na ade nti ena oba a wate sika aye ne ho ade de bia osori obo ne bayie. De bia wo ye bayifo eye den na esi den nti den na be ma ne hu ye no nti obo na yire bayie. Umi enkohwe video ne mra ne ba ye be kire ya adwen e de afa Musa me mo kwa ba wiei na me wu frɛ bibia bɔkɔ nkwada ne ho ye se nkwada ne nyina wo nkyɛn me boa me de ba ko ba yo allow me see me ma wakwa ba ka wakoma to ye mo ate nyame wo ho bibia be ye wate enti ene ukuna ba me boa se ukunu na te hoyi papa na ade ne ba ha yo wo se wa ye dan bacho se emire bi atwom obo mu bayie se me ye bayifo mama na jima yere asai ana wapama me na me ko kubasi ano ne 2016 mo hono the daddy me ko na de chin ana me ko akura ase me ko to aba te me ko ase me ko to aba na me fa nkitwa ni mienu na o musudi machi ana me de o mu ko to aba ana ba ko no kitwa na wo no ana me de o mu dwan ba kubasi ana wa di o mu friend na ko bus ana o mu friend ndo mu friend na wa baaye no ba na me wo makuma no efie ho no ana obebusa me say hwan na ka se me fa nkwala no te me fa nkwala no na me te vala no me say na yete say dia wo so akwala panin mu say wo twe say ode na ekwa na me say me ma ne fa nkwa na me mu akwala ni say ana me ne pipiri na wo bo me te makuma no baaye say wo pata na wo say na bela musa are na wo ya sa nipa na sa ba ni fie wo sa to no say wo be bo no wo ho no wo yi ni sa say na makuma no pompon bo ni sa say na wo de bo edan ni say no pompon no bre ana mo pata ya na wo ko nto wo ko wie na ai o mu bae ana ye fra ye hene ana mu bae se ye tena se ye ka asam ana me kire mu e kire o mu na mu se sa ye bayi sam dia ono dia obebo me ho ban kopem se me papa no mbere e beba te me pa ai firi ne ko me papa no ba na sa o mu ka asam na sa me san kwa kura dia na makọ na me papa mbaaye dia wa ma me ye de ensan ko ana wa soro ho no na waka kira wa ne ni bla penin na bae waka kira ne se o mu soro na o mu ko na we kumi akun kwala na kun wa no anka se mu ayere aka ho ana mu sor ko na me papa ba ye na ye ka asam no nti ya ka asam no korampo ana asam no ko wiye agisu police station wa non korampo na ko fa police fo no e ba ye se me papa ba se wa be fa me akọ na o ma kini wo kuma asisa o ma nhumi nti se police ni ba sa na ka na me sumi kire mu se wa bu me ana wo bo bu kia eye nema bia emfata na me yere me dwon ba na police ni se wonim se asam ne sa na te ka wonim se sa dia wamba na ye liman sote me bra ni fi hono na liman se wakati liman se ade akia wondi machi nko agiso wadwo hono ne yanko ka asam ho na hono mu ka wale sam na ye ko hono mu ko ka ya na mu se sa dia me san ko kura ni se kura ni me san ko bia o han dan ye de wo kubasman ampa ana wa han dan no ma wo kubas hono na oya na wokọ hono ma na waba okọ hono ma na waba na yese mfie miensa nie dia ma ye me hawa me di ba hanom no ayi 2015 ekopem me ba paninu oni o ma o ma firi no last year ebi twire BC omu SS afiwe minim sa akola na be twiro akola na twiro akola miensa 14 years 13 years 11 years akola ni na ba kokoro po nko suku muko suku mo obusa besa afinie busumu wo kwan na wo maaye no nkwala no ko besa 2 days mpeni nketwa mienu no na ba am ho no ba ko besa na wo miensa na wo ko no ho no ba ko so ko besa busume na wo ko ho no na chese won hye nkwada no ba ko bia nko suku ana nansa ya ko mpo de okoto abobo ya ama mpenifo no mienu no na omutwa abobo ya wo kubase nti sese de ama amani abere ni se omo twa abobo ya omo mfie sai de wa penini wa 14 13 years no so na ana mu chia bobo ya mu di ba 13 years no na dia kubaso kwa sia asam na eda ho no manya ya ka didi ama ni abere no wa bom ba yie sesi ankwala ni bo sasa sesi na ma o ba bere abo ansi yia wan ka se mi na mi di mi ba yie na yere asai nkwala no
ano na me mama de wa fe daachi nkwala no be fa sikan ya be twetwam se mi na masai nkwala asai nkwala no se si tramol wi na nkwala no kwaka omu ho na omu ko be ma sa no tramol omu nom na me ka wo ma mo ho no mu no se si wa wu se boys wa omu de omu ho ko bo omu na sa omu no ma se omu so be de omu be no na omu ko ba sa na omu bra bo ansi ye wan ka se mi ba yie na me ye de ana me di sai nkwala no ti de ma ehia me a me ni ba ye no nkwala no omu amara boss say kwala ni bre boss say me so mi ntena ho no ma kwala no wa bo me bayie se me bayie na me di sai wo nema beduru ba bi no kwala ni si me o be ka se kwala ni se sia wa ka to kwala ni se me ye bayifo se sia kurampo de wa de ni nam se me ma bojoman mfie miensa na wamba kubaso no wa de ni nam se me ma bojoman wo na ki bojoman adana mu fra no wa ka se na wa ha dan ni ma me na otu miensa busumi miensa ni na otu miensa na me ma fa na ki dan na wako ha ni 2017 mu ho busu na ki busumi mienu na me ko ho wo si na otu miensa busumi miensa ni na otu miensa na me ma ko fa be ma mu busa no 2019 2017 18 19 na me nyensa me baketwa na me wu na waka no de mu busa ni say waka se busumi miensa na wo han dan na me busumi miensa na me fa be ma wo ba ma me ni da na se me ni nda waba ma me ya aduane mani di ana se odi wonu musu ana se wonu musu me ko wo akola na ayesire me mamira na se me fa na ki a me ko wo akola na man kama nu ma sam se be ma we na me fa na minti mi wo to mu busa ni se me ko doctor na ko wo akola na se me wo akola na wo fie mu busa no na te ho no ti dia me hawo ni nyina ni se mu be ji nkola no ma ba ko be bi ko rapo ntena me ho ebi nsusu ntena no ho na mu pesuku e man nkola no ya wure ya ni sede se ya na ye be hwe nkola no na mu boy ya ka na ye hwe nkola no ti dia ma sam tie so de wo hwe wa baba bi papa ya yi na mo braso na se sia na bebre ne de o mato adwuma mu bebre kwada mienu me de o mama judiak ya wo kire o ma de free mi gusua na anu me dru ho e na me se me sa de bia be ka ho opo ne ho ama ne nko bebre ne de o mato suku mu eti sa wo tia si na wukunu tia se na mo ma bra bo seye na ji sa wo bra ye ne je nkwada no de o mko to suku mu no ye be ban komo no mu ne ye de da ato de da ma mpa che o se sia de aka ne se waka chem se mi ma bodwoman to mu musa ne se sa ma bodwoman a mi busiani ba wa je mi fira busiani sam mi busiani ba na ofra ne bo na mane se o mo ba no se ni se na wa ye te ebia mini ni ntimi ntena bi pam no otwa no wakoji mu ofiri nipa nsa won fa me nko na koka kire wu se ni se na maye to wantimi ntena wani mi ntimi ntena bi ma me ye da se wakasa unsam no so tasumu be ma no ha yense chododo mfa matoa eja musa me mo akwa babiem jo udi pa de musa ndi pa de musa yaba ba musa yaba jo ensam tena ho no na se an nya ohene wo ho nti nya ohene no ye saje se wo pe na kita fo mo amba bua nti wo ye se nsisi obesisi na henfom ketwa te ho no ye ne di kan ko tena wonti o mo de zongo hene na de man oh una ye zongo hene oh pia o nana musa nti din ba ne de ma wo wakonwa din de sai konwa ne de nana musa kwaku yombo yombo kun ye ho no ba bia ye firi no ye area no ho nana musa kwaku yombo na je so o hene na tia no zongo hene kubase zongo ene kubase kromo se kubase sechere ba ho no so hye kubase na se yo zongo hene ena se mene ne ti hai awurade nyamne ni paketo sa ena ne ye bedi nkomo eja musa na wadi akonwa yi ede umuodu sabi oti awade ase nyame na meka ensem oba yi kan emu oya so ba waware na wo miensa be kan nsem ya ye te se ebegu be mani munyamfo te se wo se ode begu so ma ye hunu nsem no mukore de di kan oba wabo ne be ye oba na me mo ne be ye na ya na duruba bia o tietia ne nkromfo na wo mo na ese na wade ne wonim eduba bia wono a wonim nanso so no wo ma na adwen da na o mabu afa ne so ne ekosi ye ne se ache sa mfie ne de me hedan kai sa e papa kuma ba ko be do entosu ho nti ye wo ho no mo ade bia wo so fie ho na ye nyina nso yete me so na mko mafom nti mo mafom na me papa kuma na beto am ho se ne ntosu wo ye ntosu na hia twans
nti wafa akire na omko okohe na omse oba bite efie ho no tia tuntumti wona se ntosu okohwe hene woso okọ ba be okọ abisa ne nimba be kwa okọ enti saata mebra pani oba no oni fie ho nti me na ye fie wura nti oba ya no se no oba no oba be bo mamane na ye hu kwa ya de baba nti se sa mbe kwa no wodi kan ba be bo me mama mo kura amane nti me okan na nam se no ma me mfirifie na afom ho ma na me mra fie mabisa ma berewa ene me yiri omo kwa ne ma na omo ma kan na no me nkola nketo ye ba fie na me ba kwa na me mama ne ho me yiri na mdi kan na mbisa ne se me papa ko ma ba na se me no kan ye oso anka ho no hu ana me to na nim se wo se na wa ye nti wo a wonim se ade na wonim ho bi no no waka no kwa wo a wonim se wonim ho bia no me ma ne kwa se ba bia opa bia onkonkoye asem efiri alamisi wo ya no ne se aha enu nti na ya na de bia wo sonda ya basabasa no nti se ne sa na te de a wontimi nka so obeya na woni beye nti se be ya menja ni nua ba ko efe na soma wo Christia ba be tu gold by galamse nti oba fe na ma na ba nti oba na ye nyina ya pe ba bia akọ ye ko hwehwem na se ya pa se sa sumtum no won mu a onipa no betimi atutu a no watutu na mso ko me dem ni me mo obeye asem na nipa no be kan yere na me bisa me nim se bia wo kan so ponte se ye wo de a ene me nim nti dana nyumere me wo hono mo ana ni soa bi wo akire ho me nim ye ko ba ya na o me se ya bo we beye no ya bo ne soa no so beye fi so mo ina afirifie ba ko ana ye se ma me ne se me yere no timi ba je esam on ho be ya aduane ma ye yedi ene da fi de ye be ka se ono ye beyifo in fact me te sa asem no eye me ya ye fi se me to me ya brante ye fi ho no mo de ye nye papa mfa enkamfo nipa nim omo amo area ho ina nipa be mienu bi pe ana omo ndidi wo ye fie ye aduane tibiko ma omo me kuma abo aduane mo de ye omo fo ina omo tibiko na da ben me mo ma me didi ana mama omo bi no da ben na wo kokoje aduane wo ho na wo be ye ofi ha na ma ye di ye ye busa ya soma mo ko busa na ma me ne so wo ma ana omo se no kura se ye frɛ we alamse na ye busa an se da ben na wo ko ma me no kokoje sam e be ye ofi ha no se an da bi wo kokoje na me se wo kokoje de a me ngin ni se e ya ni so na se ya ni so pa de a me fi ha se ne da bia wo mom se sam firi ha de kokoma mo ho na ba se na afa de enne de wo ba kan chem se wo akoje sam ho ana wo kokofem yi na wo kofom yi kura mpo na wo ka chem se bia yes samansa wo nya koya na wo kwa wo hwe yem fe sam nyabot obe wa ye ne ho ade ma ye ne ho ade ina wi efie ya wakosre wo ne te se wo yire aye ni nyina sa ye nkrambo mo yi fo na se wo yire prekope no no ye ni na wi ena wo yiri si bayi ba na wo ne wo bo no saa papa me heda na semo ya me kan me na me le bai me kan kire o nti last one ne ko bai no akire no de bia na samsam wo ha ye kan na ye sei no mo sei ye sei na samo pade amoma ye na ye nkonko hwehwe ye sei ye be kwa de be kya ni papa no sei won ko ba bia nti e pa kamo ko hwehwe de wo mo sei ye kwa ko hwehwem sei ya mpase wo beji a ana sa me na me de to no so a ne yakore ana am say okay so my already a ene ye beko ade a chi a omonko ye sam prensa ana fe de dako eja na chese ne ye nko hwehwede a na wo waje atum ne omo kan sampa wo yire wo baifo minje bera na maje atum na minje ntum nipa yi mu wono amu aka akere me na waka say enu te ya wo so da ye basa wa mpa mu anka ne mo mimi bisa no na se mo ka che me ne say enu te na ya ma wo so da wo da wo so da ye basa basa na wo bi so da ye basa basa bisa wo so da ye basa basa de ane me no se se ne sa na ete ya da say ye ma ye nko ba bi ne ye nko hwehwem say ye beyi a na ya tutu enye beyi nso so dia na ya hu say nye beyi na sama pointing say wo ye beyi fo da be na me pointing sa me pointing sa da efiri da ko mpo me ka ye was so baifo ala na den sam no bi de to so wo obi a wo se nipa no sei me ma ponte na jima jan so wo ye beifo a ala mi so kunu so kan che so wo baifo examina wa kan wo hu se ye tifie mu a ebia wo nkyene san obetuma kwaje obi dia wo samsan obetuma kwaje wo kwa yamba na wo de akọ nti sada no na ni bla ni papa kuma ya wo boni di ni papa kuma ne na o tukwan ana wo baaye ana ni bla ba ko so wono so aka ba bi Yakobon fa ni currency yi ana wono so baaye
na asam na me wo no so ase me ye adwene na ma wo mo nyina ye de enye biadi ana me call me so an hokọ ka se so ba che ahoho ma ba na wo asam kakra wo ho no ma fa ma me fa nka na me koyama na me di bia wo de ara ye de abira ana wo se woni aburo sam wo ho na eye kukonte sam ana me giye ana me kokai nti ni papa na waka se wanu no se me so wana kodi ko nkombo no me so wana wan kodi nkombo bia papa ni bom ana di o mu fie ho sam e koka kire ma me ni se dia mimi wo fie ho no ma mimi ye no me ye oba pa wo fie ho no na o ma mo pese o mu yi mi firi ho no no eya ebo nipa mienu din se o mu na wo pese o mu yi mi firi fie ho no nti o mu ba na o ma busa no wo pie a wo ba wo ko agima o wo ni fie wo ba o mu ka sam kire wo fie ho no ma wo ye be ma ye so wo busa sese ni se wo mbusa wo ano an se na wagina so na wagie di se aya no o je so bodie mu e ma me alamisi ensam ne doso yemfa bayi asam ne to che wiase mu nsam case wey se bayi sam a wiase mu nsam apia ku bitina se nka wo so ka ho asam nyame wo ba adwa ye hwe wo se be mai wa boss of whatsapp wa fanachi wa bajamai ma fanachi eja eye me kura se wo bai wa bajama wachi eno de eye no kore eje ntina eye no kore yo 2016 ya court no o ka se won tena kura ho biem nti se kurom no obakwa akota na court ye se wo de me nkonko han dan wo ho ma no na me pede a na makoda ho ma mpa ma nko a ene obi anhye me na se eno de mintimi ma anya moto na ya mintimi mfa form se de bia me koda me riachi ewo ye kwa ekom kwa ye nyan sa na ja me man sika na na ekopaye na ekopaye dan no ampa ni penso so ne wo yere ana wale nso so nwuye nti danya mekwa akoda ho jaja wo mo ana makoda ho me da ha no 2 weeks na makoda ha no 2 weeks one day me kokodru ho no me ba bia ya so nkramofo ukọ ba bia o yere wa ni kwa se ukopie no so aton as because e bia na wo nsiesie bia wo so osie to di kan frema nipa ne ho no da no so se wo ahoboabo bia na wo di kan bo nti da bia me ba na ma frema me tam so na me de ko no 8 da bia 8 na me de ko one day me kodru kwa na me moto no cheite ye me pia ya kokodru no na be 9:30 me kodru no oni ho ne pon na bie na nkola no bie no da de nkola nketo tinam se ebia okoye no hu ye nti wonche me te hot 11:30 no mai na manikum na mda me so no pa no da ho ma misa no hwe na misa ko nti firi ho no na mse no me se sama adwe na ma hwe ade ti to da bia time na me de ko no me se sa time no ada me koduru ho no ba 10 koduru ho no woni ho anajo 10 woni ho me te hot 12:30 ono bai na mbisa nsa wo osai okọ neswa ho na makokodi nko manam so oswa ho neswa oswa ho na samre anajo 12:30 ana wo oswa ho no kodi nko ma samre oba wa de fo no wajan kula no mienu wa pono no so wontum to ba na kan kula na ni ho no ma asemba na obeka an kasa na mesim ye di da ha no tam so na me ko asa one day me san be dur ho birim oni ho no da no so no me he da na me ma de san yie e bo ba 10:30 oni sa me ma skodru ho no ma from anu so no oni ho meti hot ho no ma sa 12 o'clock nam se sa de we de men na me ho aboa sa me so de se sa me bando mo gu ka nam do mo ko fie za tam ne fie ho fo inada wo ba na wa mu se ebia wo na wo ba fa nkola na na se wo ba ususu se wa fo wachi na mimi sa ne nyina apre yes sa no wie ya no na chire na ni wono ankasa ne ko fo no boy ba ko frɛ me no wo se akonta mepe wasempa na mmom no ade bi wo ho no ma yanka ye nyina ye siremfo achi wode de sende momo wa achi wa sa na ye so wa achi wode ntino mantin so sa de me ho na se bibi koye wa nyame ba bi sam na msa da ya wo so menua ba na wo fo wachi de bia na wonim o kan ya nka me ya ka se wo de yiwani na ma ho ne ekoso na bibi bo ma no na me se maramfo wo de yiwani usu wa wadamfo ne ka kire o se mimi me ko an ko mu bi wonu an ko be ma ewura be di kai wo be fie ti o wo boss bo miensa wo be fie majo 10 na ni ho obebi sa wo so ko so aho ne etoso mienu 10:30 na ni ho wo tena wa ma ne bo 12 wa ma ne etoso miensa wa wo ko fo ka kire ne se wo fa na ti no kure wo mu ne sai ba che o mumusa na sama awakeka no aneka ho nipa miensa na no ye mienu medika ma asambele man ko busa no asambele man ko ye no waka je ni se wonu no busa mi se sa me ma fa na ki a me kan kire ne enko ye amamre
ana mimi manka me bela akoye no waka che no say 1 de mama mi ye na mana ye ya 1 wo ba dem honom na ofere me say wo beba te wo matam ni pa ana wo ba ya wa metome ana wo fa nkola no koye ma mfere mu se no say nkola no wo de e to so 2 wo ba ye no na o ten wo ba ye no na fie ofo no wo ana wo obusa hom ana wo se mi kwame so wa ho to mi kwame so wa ho no ana wadi moto no ekomi so aho kwa di moto no kwa so kwa ho ana wako ho ye din ana wabaye ana mebusa me bra ne se so wo pe ade ya dance ya wo ko ye na ho ye din no bopunu no mu na me so ani pie na busa ne se me ba ye se me yiri ni ho wabaha aya ampase wabaha me wo se wa wo nkrofo se me krofo na chi me fa na chi me krofo na me pese wo mba me krofo di sa watimi bo wo di a aja wa na ka chi na wo se ni sala na wo ye ni sala na wo ye ma ye wo na ni pa kro de mintimi nko kasa me papa mu busa na se anti me pa cho oba wa fo enkola na wa ho enti na ma me de enkola na ba penini de na ne afinti na ma wo ma mo fra enkola na se mpra hin na ma ba fo mo efie ho e de o ma kwa akura anajo minka oba na ba me katia nse efie ofo na me ba na kola na pon na bie da ho sa kola na me nya na me sa o so de ma wo kan e ko ma wo anaje to af e nsusu ye na wususu se oba wa wo metoro no okoba ma ho e so na nya no kore se won ko ba ma ho a me ba eno na chi no wanyensan busumi mako enan ama nyensan oba pen mo wo bako miensa o enan na wonyemantu ba yesa wonim oba yi se wanyensan no wo no maduro ama akola na wo ne yem wanda me fira akula akoye no da sa dan ka manko ka ba na nko nte ana me fira boy bako no de ka ba na e fan de ko ejoso hospital ya de no ko ono me da hanum sama ale chemtin so da no pana no nam ya ka no so da me so nko fie na nko ya adwuma na ono a obetimi ahe me ko ye na o mfe na no ba fie akire mfe na o so wa ba fie ansa ndi be o hwa ya de mu san ya den na me te se man kwampo man te so hospital me wa fomu ya adwuma sa na o mfe me se ya jimi yira to hono mo ejoso ntimi nka ma ho na me mbra ho na me di America me ko duru ya me duru hospital hono ma na me hia no ono wa se oba ha no na o me so ontua 7 million na o mu bisa me ya me nka chem se me nka chem se oni sika hey ana me se okay na me twem ko doctor na ntimi ko na doctor ni mu ra no se eze hospital nyamu ko twa wo mo ewura eba oba no mo ko sisi hospital fo no oba no se doctor no se oba no nyensen na asai o de adu aka nyensen no ama nyensen na sakura na wunu yem ba 2 weeks ni takura ntimi ma ntino wo chiro ado bi ama me na makoto ado na ba so mo de mana na se akola na amade a energy so me na operation no kura nya me animu ni me te sa de we ni sa de we me pa cho wo oba ne banu maduro no ka kire wo so do so say nyensen no wa nka na oba wonyim bosom nan na won kan kire me sa wonyim de a na nyensen na asa ya ntide na kese nya sa wo kura na wonim sa wonyim minim won kan kire me sa wonyim da ana wo wie wa sa no maduro guso wo no maduro guso ade no doctor ya doctor na ko kan ya na ntu ba ya sa ma me wo na wo busa no me di eja me pa cho wo ka bi ya ma me misa no eye komo ne nyina ye di wontimi ngi kansa mu hunu so wa bra me ma ne kwa ma ne nyina no ewura ma woni be ma nyem wan kan kire no wonu maduro gu so ma na sei me bo a tie asamu ero o busa kuba waka che me se me fira no wo ba bia nsama wo be ka gu mi so no me ka sama be ka gu mi so no ana wo ka gu mi so no hospital no ho enya no kra ana wo ka hospital no ho ye nko taade we usiti na ma papa ne mam se me ko to aduro no me de to ho na nse ya me to twene kwa ndu be bo so me ba na me de 200 ma me de ke to ande ko ma no e firi ho da na me ba fie na be sa ne ma firi me ko na so odi agini a hospital minim say hospital na wahe na me se me ko na mama e ka no ye me pa cho nya botre wanyima ko yegu mi dabi bisa sa nyensan asai ama wo yegwa nyensan sai wo yem nyensan asai wo yem ama wa ko hospital ami akoyi ODNC ano na na mi ka se me ko agiso na mo ko ano ko pa busa se mo fra no se wo mbra mi da ho na dwo e ba ne se na nyensan ne sai ye nyensa na yede ne sey nyensa na minim de ye to me ko honom na abusan se wade me ko honom no ye de me ko e ma ye de mi sisi nsu anoko mpo ye mimi sika e na me de ko abusan se ni sika wom okunu se wo no maduro na mimi sika na me ode me ko e na wo da wo sheda na wo no maduro nyensa mimi se da na me no maduro mimi se da na me no maduro
oboa nte me ko akire na me ko na doctor anokwa po mo ya american ko na buom doctor honom e na mo mama duro ba na ndamiansa e na wajam wodam honom na me sa ko honom to wa ba na me da honom na wode me ko ye to anokwa po mo hwe me no wiye e na me ba fie te me sa ba enye na me sa ko live water so jisko e sa receipt ni na lama mo ye me ni na e wo fie o pe ma me family na esi den na wonyemo ne be ma nyem no wa mo be ma na mane se me wura menyem oboa anyenyen se adias lamisi asa wo ya ma ese minyi wuni o da ade ntimi ye no me ye se wo ka no kora me ne wo ma ho ade ne ye wa mamre ho me no mbie ne ye be ya mamre ko da ne atena wa onka ntimi me ndi wachi na me ko wu emma no nya me ko nya azem wona ide na me ko a me wu wie na wo se wona se ya pam na mo pa ye na mo twi moja mo twi ayima ni na nam sa afi ni eja peja wo shet na me hwade awurade lamisi de na ye wo kunu aside asa ya pam wo kunu na o ya pa eja peja ni ye na abusua pressure 104.5 na no kwasam be mama ya pam ne bo so sa no ya pai won ya pam ma bi de na ye wo kunu mama pa ke busani se adie na ya watimi card kudu ya ma pre wo honom na miso meyi ano de moto na yakofa nua na de ba ya na abeda no to me so o ko fa duare wai o ko pai o ko duare wa farse na pai ye o ko duare o ko pai no wa farse o pese mi kata wa to na o ko fa yi mate aya farse duare ha na yanko aya farse na me ka ko yi so ko wi aya farse duare wa me ko na ndi ani mo no yanko no ko che se ya no watena se no se me ma bi ehene wo ho no nti wo mo beguma wo betama we beguma nsema ne mpaka me tina wa no se wadi ya shet no me ka se wadi na yamna me ka kata ne maso mpese ya kana wo mi bia anya ka me na me kata wo dia so sa me ko wiya wo ba no ya de wachi ne wo kwa kwa na wo sapa na wo benya accident ka ka se me na me ma wo ya nti wo ko wiya dia accident na me ma wo ya accident Bema pa ya pam ne boso ni mfim me pesa wodi wodi be hwe bi wase enua ne bugu ne so ndua o aboba ya ne dane ye se ana wada ho no o ma mu ya na me ne wo mo kwa nua ni ya boss no wo ko anu wo ko bi so so ko bi ya ne me na me kwa me na wo wo be gu me na ni mo ase ana ti na ni pa nya abotra na so still wo ya wadi so alamisi wo mbo me na wo sai me yen sei na ya kan wo se nya no kura yen ko se okowie enua na abu agu ne so na ayesa me ka cho me pesa me be kana wase me dwaman na me boy na esa no wono no fi adwaman eno a efiri se me ma ho biem no me yefunu no wate me yefunu biem me yefunu timi ka me sa ma eja ni party ama wono ankasa ka tell se me nko baabi na me nko hwe na me me nko baabi a na ya se na o je yina no me nim se sa de na eyefi se ampara ayefi na ye wo ya no jai wono no ho no me donya me a wo so se me yefunu no me ntehwe biem ntehwe biem yefunu o ntehwe se me ya akola wo se obe ana dabia wansa wontimi ntena no wasa wansa ne a wontimi ntena se du obeti masa be premier sa papa kawo na wo fira nya pesa wasa ni sisi mu na be ya den dabi anye ni sa ka sa wo fa ma chino hospital ma pressure 104 ma fa cho se aha ye penokura wo de mu baby anokura ni beda dibia mu mayenko hu se sama fa na ki a mimi sire mini dia ma wo gumani ma se mimi ye bayifo sa gumani ma se sama fa waki ade ani mbo ase kwa mi kwa ade me se anadora ya me ba wo ni ho ma ya kona no kro ni mu mayenko o ye be ko mu mayenko me kwa minim se sa o ka minim se ye se mo man ka me mba o sese minim se ya ba o ma ni hwe wa mo kwa wo ya be me ya me ta ma no kro ni dadi na no kro ni dadi se mimi mbo do man mimi nye bayifo a na wo asam mienu na me na fe de na ade ne che wo sapa wo fa okula ji ade wo so sa wo ba dia wano so piano so wano so wan fan ye be wano so wan fan ye be na sa me so me kwa na sa nima we mienu me ye ya papa we dia me de be ye no no me de anu no de kusa e de na de be ye me de ni kwa nya ko na de wo ni magwa ba ya ko na sa nya no kora me de ya wo bia no ka de nya wasi ali la me si so boduam wa me eja amen tie de me kan yi oba wo ne na bre enkwada nan ba ko firi maka me ensa kama dru baby o
wo be wo so fa no na na frɛ wo so fa no wo bibia kɔso ukɔ ware foforo bɛka ho ɛna ne ɔma no nyina hyɛ sɛ ɛsenke hwɛ ade bi wo ya na nya baye o wo ne wo ba tena kyɛ wo bi brɛ wo nsam na sɛ wo de ne brɛ so ade kɔmɔ obi a sunsum etimi ma wo bibia ba fam wo ni ma na wo ni ɛno de minim sɛ ɛno ko na nya ɔba na yɛ bayifo tie de meka ni minim sɛ baye ne de tie de meka na mabɔ no baye a baye na wo ka na mu odu na baye no kwa what is this comment section mu ma ye huna de koro enti no aja wada woma mo ba hayi ye be kwa kohwehwem na ya hye se wo be fo na wonya bayifo na konfo ye bi what you say konfo ye bi ahwa me nkomo we ni ka me di nkomo mienu me yensa be ye be hwem nkomo we ye pese wie ni asiesie ni de de da to de da ye ma wo nkonsa ma biem no nkomo mienu wa kire be de ni na echi kira se wa hunu agya eti wa ba ha yi o pese ye hunu wo hunu no kore wo mu sa wo yiri yi wa fa wachi because umudie wuji umudi sa wa fa wachi na unkopie no be ma so da so for me ma wakwa bawie evangelist the grafter there what bobe ma din yeah a man who never lost in town yeah that is me original mama one so to ho on wa yo se ba ko peguta me ba mama so na mama ni camera sofo obadwa na tiwoyi oba so na tiwoyi bisa wa masem bi apeso bi obadwa anyame nhira o amen baby sabe ma na sem bi mesre na onyima no me se we akowia nua we akofo we achinya no na mepe oba ne bo ne kwandu bi osim kwala me yansa ne nyina nko school na eho ne hiam yepa mo se nkwala na yetere meboa nkwala tere panimu no 13 years 14 years ana omo no 17 years ana wato abobo ya ma omo na je so omo school na no mo kono abobo ya nim no sasem no mpacho uyi ano sen nkwala no mko school ana omo mko school nkwala na de school no omo kono majai na jai o majai na meti saa de we no mikasa penini kura maya mena so asem mikasa wo ma odi akwa mema police abachenti wo le onim se oba ye be ma o ma lokọ na ntina ma le odi 15 de waba me pa chonkola no omo nko school wo ma jai adintra mitua wo mu school fees that day mitua school fees no ne 4 days time na nkola na jai omo ko ma me ho omba ye prem adachi ye ketu 15 wura no wo so wonko me bono me man sika wo so obekọ me call afuo me ba na ko bisa na so wanko en kwa penina ka se wo jisika ne di wanko enti yeah pere one day omumie ni na peninu na ne odi 15 na so omonko ya ka ada ya penini se okwa se de omo kira ade a wo hunu te se omo se nam se manamfo adesua enye for sua ne kakranka kama ya ana omu ina aja ya kitwa no eja ne ko ma me ho wo ko ma me ho no okoko nte jama be 3 weeks enti da ko misa frɛ fo mba na akola na tefie na am se wo ko wo ma me ho de wako school ba ha de wo ba ha de a unko school anya wo twimi tan a wo bekɔ bua ho na kina wo bekɔ wo se ne school atade wo se ne school atade no me de no ne me to ma no no wa sha me no so wonko bi yo ma me de wo ma me ho wo so ko fa ma ajamusa na fa ma no ajamusa nti kola me nsa ne nyina unko school o mu nyina jai na school ne de o mu so mu nko ba bobo ya ndi umetwi o se abobo ya ndo mbetwi abobo ya na de enye for no mde twi o wo mo ye da bia ye nkwa fom kura omo nko mi so fori wa enti le ti ama to abobo ya na mi nimpanyi a wo twa ntrato ne ba so na nya no kore akwada no ba ko akola no ba ko ha mo mfra akola no mra ne se die enti no wonko suku no mo mfra akola no mra oba ono wo 14 years obadwa akola ne obadi nenso papa no mepese me bisa na sembiem se oyedien wo efie wo abusuani mo oyedien se wonim se oyeja wona woda no yes ana isese nso nyame adom ya san ba konwama wa wo nana enti uhunu se enkola nketinketi se na omunko school no mote abobo ya mu no oho ya wo sei ne tie ma me to moto no kwa kan nye ne o mokoje obi die na me je na fedi akola na me kwa fum krampo a o me so o monko na potri fam bi ho anopa awia anwumere kro no o ma ye sei na me sa de tede an me to moto wi na me da mo se ba ya
me no me kwam timi to moto nkwa mo ko 1-2 days na say yankwa fo mo so mo nko me moto sa si asema bi se nya na ansa ni o me se ohun se nkwala no te abobo ya mu ne ma no na wo betwi abobo ya na papa nya botre what's your konyaso kubase setre that's right zongo hene no kubase hene so aye madam no kwasam kubase hene na kubase setre hene obechi omachi abobo ya ohun ne se enkola bi kosku no mo ma no te abobo ya enkola bi kosku aya na nya wo fe enye se moto ne ya no ma Peni ni kan say me bisa na say we say ba kokwa na nkwa anka ne anka mo na nkola tre ni nyina ana aja no nso media mo watches ne we no ehwo kwa de minyama ho na ha education here me ye pa because mumie no mo ya ade momo sabi mo ntam mentimi ho ase no ya de asai nkola no ene here me pa enti aja o ma no hu se amanfo ma ko school na o ma no wo wato abobo ya ma omo no mo sesa gya no ohun ya wo sei me ho gidi mi papa peni ni mi bisa na se wo so nko school no pa de ben pa na wo pesa wo ye wo so won de wo betu excavator minim sa excavator ne ayi ana me frɛ Chafas company bi wa Accra ana me frɛ mo se me ba boy bi na me pesa me de ne ba na wo betu excavator dem bisa am checha wo checha nem se ma say trailer na tikweta mu enti obajo aja musa sese wati ase se o manager school o sikundi o majai enti sese ogitum se ana wata o san privilege a o ka kire atiefo nipa be 10,000 na etie sese o ma no o mu etwa bobo ya enya bobo ya na o muti na men sese na metu ho na to o muti abobo ya o ma ne de na me pato ma aja me pacho de no para no bu twa bobo ya kubasi so bu bie fon akubasi mu bie fon la etuma kubasi fon ombeka mesi mienu no na omudi me bla ni bla pe ni baba ko anokopo na meti nu se ni bla ba ni atwa abobo ya nti wagyan to won kwaji sa abobo ya na na mesu me yedi na me hwe se ka won kwala no kwaji abobo ya na ma pagya asam ne so na akwala no be bra hu se o ma ni chi abobo ya wo bisa ba ma ni se mi wura edi nti na me mai wo mu chi abobo ya efi mo nkoto school efi be se 2014 ni me fra no fu ko ba se me busa se nkwala no ho te sen kwa po wo fa nkwala we no nkwala kiti we no omukuta phone midnight na nkwala we ko 12 o'clock na nkwala we he eko pem 3 4 na o mada midnight na ye de ba yesi anajo o'clock we sa na o mo he sa no internet o sa de Facebook na o mo he sa ko pem midnight ahuma chi 3 ho movie ana sa ye de ya ni ma no midnight no Facebook for de o mo he sa ko pem 4 3 no se ayi busumudu ba na to phone ma ngwada awanu ana dika to ma peni ni wato ma na ukola ni 14 years wase akola no wakokon ngokoto ni ma ebie na wo fia na wafira akola no pe busumu duwe ni mu na ma nko no wapam mi se ma mi si akura ho no me ko ho no na nkola no ebie nkola no be sore o mbeda ye ntimi nya no se mu sore na mu kokutuku o mu sore na mu ye later ya se o ma me wu ni se o ma na bra bo se me ba de bra bo de asai kura kasa time na kasa no kura mpo nkala we kasa kura tempa cha kura mpo do ba time na kasa o ni ka e den na ni o ma we nyina koso na muti wona wo ma na bra bo kai ma me o ni ka ma o ni we nyina waka wano wo de tie penini nu 2014 14 no wo sirem ana kwala we fra me akwasukuta ade akwala ni se kwanie mina ni koto sukuta ade no mina ni koto sukuta ade ma akwala no bacho she mina ni cha ade ni musa ya twitwa yo atade ni se na wo se suku fabra wasi atade ni akwada tumi esa no wati sei tie mama shade mama wasi ana wo atade no bre wasi ana wasi la koso gusu ase da ba ya da kata ni toro wasi swata gusu se da ba ya wa frame mun kwasu ku mo ko buta sakire dachi suku ma na ma ko na me ma me eye timeto ma na me sada kata ni se wan fa ma na me ko afia wo de ma no se bi eye na so ba adwo me na me ka suku nika kwada bema wasadia tena sia nantia amatade na shinshan sei obapa na tiwe wo ma me na tiwe wen kan kwada ne da suku a eno anse nka ye raise fund bi e dia to suku ntade e dia ma musa mo fa nkoma nkwada no na se abobo ya na obutwie na hwa nika suku nika ene yesa da ansa na obi sha suku nika na to no nti sei no sofo 20 years asam papa
eti wo ba pa school nika eto na ate sei mame enkola ni na o ro frank pa kola o nika we akola na jai akola ba hye sa de we akọ school meti ho no musa nika yo na min nya bikam na sa kwa nyam ko fon fa me fira nkodu no ba we twanto ma me dia bufu a ye be dum papa me do nya me me tro me akola school na me ma first nkola no ko school na ma pani ni 10 cents o ka tell me nkola no akoda ti mi ase school ma akola no ka tell me say no akola ma wa fon na nkola no to ye no me bisa mo dade me dey fon wo mo so wo nua dare am fra wan bisa aja mama me nia na to mama mo sika no to ye ma me nia me ba ma me mama shefo akwaba emra adum tv so na wonim won so kuta ni ka bi papa wa say wo me ma me so bodue mu ma me wate me ma me shefo papa bi akwaba adum tv fo no kwasam wo ma so mu wo brajumadie kaya mafra ne de kaya hye se wo mu masua begira brane na hye asuku nika sabi yema ye baba ko ahye ameto atie tomu o ma me ngui wo papa ngui akwada na sa me se atetinto wo ko a na wo fere se wo besa atade e de akosuku eti wo se school wo nko biem abobo ya na se wo chie wo ma me nie wo papa nie ana ma me ni di case wo de aba aja me wura ko ne sabi kubasa sachre zongo here o ba pa ba ma etimi ehye nika tiati sei de ko tra school mu sabi ntoshe nyine be yato abontere amen o bo fra kola na se we ba mo bi san se o school nika so mi se we no wajai no wajai no obajo bo fra kola na kola aja musa mo mo me kakra mpo aja musa mpacho mami misa we obajo oba ne kwa du na na mkinja sunya migina so mpese aja musa eboa ye wa ha because obi bo kwa du no anyia no a na chese no kore oba no se mfie miensa wawale no waye ne ho ade o man ho da no kore me pese e no kora me ko ho ana me ho atutu me pacho me ba ndi sa de no tunkonko wa bi ki me ko ho bia na me ho atutu me pese me hunu o se ko no ho me pacho ho atutu ja o ko no na bi no le ko fam atutu mu nyadu bi nyabote da bia ni so nyabotre ma me wa aja o ko no ho a empeja emu omra na se peja kakara me nya olumai kura me ho de se na chene ma wo akola ba ko wana case ni wo wakoni wa sofo ade no mu mpega enti wo ba bibi won ho enti on se eno de obajo se o kanasa me ye bema bia wo adwene di tia oba kwani ho untumi ne na bema bia so wo adwene tia wo yere bacho bema se o ta wo yere wo akoma mu empe na aseme no na ne ho nya wakono kwa na ho asore ameman ade we yede adwenpania kono aneye dan person bisa na se efie miensa na onko oba no ho no awu efie miensa na onko oba no na osan ka se oba no afa nachi na we nyina achi anu nyina achi no ode oba no akoma na busua na waka bibia kire busua na wo je se onka hwe na wo de nasi wo efie miensa sa dia na pese o pese o sha baya no akonfo wono so wote wo akono watenka na okoye bibia wanya bibia de na se wo sum na fidie se wo fa no ko nesi na busua ho nka no hwe mo ne ko adu dia na se efie miensa ni na so bai won ko no ho woni na dua na nya no hwe dia na se aja musa urade bi wo bo wa ma abusuafo ate se bai sei na wae ne tiere ne se man heda nka se me jai no na menim se nipa de suban wo mu a nipa adwen tim sesa menim se be jai e ko tu se wono ankasa me ame nua keto ba ko twika akola no duwa otimi fa ko didi de wole na akola no duwa na odi aja si ma akola no mawie papa no wae na adwene se opese o she ade ahoma she ma me no ekon because oyere ayo bibi say na wo suspect na the first thing family also ye kin oyo hene unima amamra ni amane so wo hwe wo mo nsam no edoso yanso so no wo hwe ye de bre na ye adwuma wo mo nsam no doso bayi bone wo ne menna wo ene nkoratwi abobo ya akwada suku nika ene ne setting na tetia to mu wo hwe ye begina nsam ye no so na ye de wo mo nsam ye siesie na ye de ama wo mo ba se siesie ti be siesie anfa no mafria mame una ode wasama ba ebe siesie asam no wate
say no ne di kan wonim se be me wa wade na wo wade wo mebo a ne to so mienu enkwada na brabo ya se say eseye atope agin serpejin patako no eno ne pese ehunu ede na mo ye de kan obe waja na ada wa no because 3 years no apia ka tell me nua say o brother me na ajaye o sada de na me tie na me fe ne say wo na wakasa me ne waja de na fi ne komihia wo fi abi mame wakasa no ankasa say waja de one friend ni anu one friend ni wakasa say mame bram ka me bram wo bam brother da bram say la misi kasa odika enfie miensa wo ne oba na ada wakofa oba foforo no de wo ne da enti sa wo ba ne la misi no obeka che wo se mi kunu ne me na enfie miensa e de na ka beka kire no mo ye hwese ye mia nka sa wo yire so no so o be ma aware ba ko ka ho a wa hwe ya onu abeye wade a wa wo beko sana eja musa peso hela ye wo bayi enya sa wo se wo baye ne ya eja musa nya boto eja musa e mi ensani no bona ko homa ante me ja na ko homa de be bo so afe ba ko ne fani enti wo mo no kire no me bona ko homa na me ndidi because ya de no ya de a ehu amamre wo fa wa no nkan ya different nembo mo de wa no ko boss say pe na udi agwa amamre ne ya adwuma eni nti na ma fi ta time na me nkoko da no ho no bi me no because me di agwa ewu na mawu manya ade no ho accident pay ama eho yefunu ya ade kora no still na me firi me twa ho no ko na mu say ajamusa ni na ajai wunim say wa wadwene na ye usa enya ma adwene ante hwe sa wasem wei me wo the same similar a na be ma no wawu yo enti ajamusa wo fa wo ba na wo do no e na wo ware no sa be de no nya baifo ti se say de la misi aye baifo ama so wanya foforo ye de me mbo no be ye wono ana re to no ho so mimbie ma no mbo no be ye ese wo so ko no wa na ho adwojo si wo adwojo aminka na me ba cho wonya the first de ko wa na nyojo na njojo na jira ba so na be me first ko so na jira so me bo a so me ne wo akola mama be ma isu oba ho na mama e no ko na mama mpache busem se adana mo friend wo phone so no wanka jem se wati wo so da ye timi da kwa na me bu mu atwede e ball ene ko kasa da physical wa wo ni da ya samono ani beibo asamono be ma wo ba wo na ne ho adwojo be da no won wada me see na wa na so ade ne egu no wa bua hwe ka ba wa se wo ba me ho no watimi wo ba ne a ebie na otwe mienu wo mai na wo mai nta afidie na awo use na adwene me so me use nkwala adwene kwasam wa ya na adwene se wa gya me si wo mfie miensa nie na wa mba no ebie obeti se makofa be ma na asami ba se ya na wakase makofa be ma ntina wa yere wa gya me ana se mi bie ma no ka se ma gya no be ma no wo ba ho a one wo da wo wane me da na den wo so wo ba nyina so na adwojo busa no wane na aka na asam eja busa na aka na asam munti asam no me say min ka sa fisi wo ko ho no wo ko ho no na adwama na even adwama na me kata wo se wo fa ma chini na me ne da enu na tia fe de enu akola no ko wuye na chi kura mpo tiko eche ansana mi ko no wana me ho adwo mi ko ba na me ho dwo a na me yeda na me ntra na fe de ye wu a me wu ansama ho say ade no ya chi wada na nya chi wa ohunu symptoms bi sa no so say da no ye bi sa no o say sofu bi se okay e onu ya beibo me pese de chain o dabi o ewe na adwene o tere se oja ne ho koye no onyale bi ne yafu yare enti na adwene nyina ho na pese bi sa se wa fa atide akohwehwem na de anamo be ne watu afa ho anu ntini nyina so ene sa asema wo bi se wo ti ase yi ade no ne enti ma me gina so ina ade no firisirem ye kurom obi wu penimu wu no omo ye omo agoro bi omo kofa sa agoro no ba asem bi e wa busamu ina omo hoka eno ye amamre nyete bia eye bosomsom asem de bi si ho ye na na ba ko ewu saade no na ye me ya se me bisa no ko odi ka ya ka semwe ke twa ya kire ka kwa ko du ho wa nka na ko du ho ama se ye ho no mina na akoda no ho ani ngwa se mu no maye hunu wo bayi uja na wo wa no media bin ka sa me maja no na emmo wa mpeni anka no kura se ade no sei na te anaso wo pa ye timi ye na ye kwasire mu a ye kokoduru ho no na fie ho ye duru ye firi hanu bia koduru ho a omse ebia na wonka no kura se na mimisa no wonka no kura so wafa machi o mame hu onfa machi o mame so wafa okasa onfa machi nso de a ne magia tum na gisasirim ye koduru ho no ma omu bompa enso no omde bompa ye ansa na wawura so wafa be ma untimi nwura na emmom wuwura mu de a
ene ne no ano no na nya sa pa da sa we pa sa me dia de ben na wo se wo be wo fa na chi fisa wo makoto makob efie anajo be 12:1 mpra be emiensa mento eno ya me first suspect na mo me fa amane hu na wasa nyensen amanyensen bo so me nan wo yi agu ye bisa wo ye tena hanu na wo sei eno de wo kan no kra se nyensen sei wonim de sei no afira che no ka che se wo nyensen etu wo so ne be ma foforo na nyemo wo be ma foforo na nyemo ye mame wo nyi se wo yire keto insem bia waka egu asum ena oyi ye penisa me yere wono de so sha na wo wono kula kitwa wono be ran wa kan sem na gumbi me ma ju kitwa no de woni me so tumi no wono kura wo kan kura pon efisi wo ko kuba ase ho no mitimi da ho no mo sa be fu 1 month emma me ne kitwa no kwa banya nto kon se advance na feda wo de wo che no wo da ho no mo sa ante ha no mo nso so sa na e cha wade wo ka tem se me ba ma na wo fe bosome ma me de na pesa o kan me pesa me busa ni se wa ko ware ye na awo se wa ba me honum wa ba me honum nto aso be se na wa twa na se bosome da wa ba me honum e be se 2 days 3 days a wa san ko honum wa ba me so me busa te me fan se kunu wa tu kwan eja etie se wo be wo so ware na wo ja no Miss Minka sama jaro se ka me na majara me se na ja oba o waro oba ye no ade o ba jara no se wunyan na wanje antumu so da na wade go no na baba wo hwe wo se wunyan na 3 years ni wa waro oba ne te wo ne nai wo yere foforo yere ke 20 wo no na da eti wei sabe na tinka ba wonye dai wo ye dada eno de wo ye dada o kasa wonye ade a wo boa wontimi ngina hano monka o kasa wonye a no wo boa e de benti na magu mi yira ni mo ase no kwasa ba kire ye sa no ma ba ni kan se bi oye panimu sa yo hene me kan se bi a kire no wo se oba na enka no kure aha so so wonye sa so ne kure be mbiem na oba ti on kire aja no kwa ba ya ene so wonim se wonye ade a Tia, ye na yen kwesirem. Ye na yen kwesirem. Esirem na metimi ahun no kore. Se ye no kore ananye no kore. Na ha pa de se me fan fala sa de. Fan fala. Na me hun se ade ya agwa na nye kore na bia na mawu. Asema hukunu kane uso mu se why ready so be kwesirem. Na ya kohwehwe mu sampa won fa be ma na chi. Anya se ya kohwehwe mu sirem no de gate na no kaka bi ko ye fira ko bia o mo bon pan sa na wa wura fie no. Tie. Nti se wafa omo amunim no oba wa ye sa bia no. Wokona na okura na kokko nti wokọ a wonwura fie odo wajete na omunim omba no ma ya amuna nsa na wawura fie na ma fini wo ho a owura ho no ma wo bo asamanfo bebo mame why ready so we ko sirem makoye sa de se aha ana mabusia fo wo krompo na watwa ntro we tum so na me ko honom na mebusia ni no se obesa da kacha me se me ko en se ne sie why ni me dance ni ho me woni se wo be ya te woni so wo mpe ne biem wona na te wona ni kasa wo mpe ne kromfo anka ho ne yanko me nka sa me ne ne ko ko me kora na me mpe sa santo office wo ankata na wo ware evidence bia se wo be wo fa wachi da bi o me se nyensen na wo nyensen ya na bosome nnan wo nka nkere me no bosome nnan ye unti na wo no wana na nyema wo anka nkere na nyensen na sa ya fi da abaya de man sa me ko hu nye doctor na ka kema ko no o ka kem so wonyem de sa nyensen me wo na nyem bosome nnan nyensen na baba sai hospital ko no doctor ko na wan kan te be ma me tie sa na nyem na wo peso o la mi se e de na ye sa tie se me nyemi ya na me ko ho no me se o mo ye la me o mo se anyenye anya kire yale ya na me ko ye na o mo se ana yale be na dada wo yala ye se o mo ko ye la mo ho no ma o mo ko cha se kan ko po na mo se nyensa na sa ye fra wo krompo wa mba o so obi a woni onyim ye wo bo be me ya mane se wonyim se me nim se me nyim se wato aduro ma me use na me so me chima fa me nim aduro ba ya me aduro ni de me nim aduro ni ya wo de bo ho ban me de bo me ho ban oba mi me ware o ba na ni se ba da wo ka tem se me ko she kondo na me use aduro me na me ka kire oba ka sa kire wo no akata na te ho no me donya me wo no ana te ho no me se wo ntura na wo te ho ni na no sa ga ikura sa wade no kura wo mpese be ware biem me pa cho wo yire ka te wo se wo ne be da secondum aduro ni ho no ma wo me ne nada wo no na te ho no aduro ni ho a wo ne nada sa wo anka sa wade no wo ayesa me ayesa ware ya no me mama Bram dia na pa sa oka. Eje mu say. Amen. Asa mimi hu ni say o mpela mesi bi. Na me tina me mpa no. Wo pele wo mpele. Ada tina me mpa. Ke tuwa ni dia na so ni dem. Se me kata me fa, anya sa ke tuwa ni dia na so me dem. Me kata me mpa no ana me boa. Ma warwa ye wo de ina awie. La jawa me na boka wo ni wo na. Se ka me nko a. Fa wabusuafo. Eka honam nyina mu nkosire. Ne ye nkosire simple me nka sa wo nko akọ. Mama
Unko okokura mpo amekwa me tirimu ntene. Me say aha adansidie wo ho no mu da mu ma yankwa na wo. Now no abusuan from Kano. Mame, what you want no? Usro kunu no. Me say what you want. Awari na one penny so. Me say wo ma ye bi no wo pa ni ngwase na asasem na wo da atem so mo na mo ni. Me say no, why you want Jesus sirem no wo nko me bo. Me ayese sirem no me nko. Fi say aha kroppo na me adanse fo fie na me tim no. Wo da wo kwa na wo kobusa say fie miensa na. Wo gya me na wo ma no. Akuba aso kroppo kanye me kasa na obi betini wo radio so say me ne o mba me hono obi ko poti mi busa me se wukunu wo me se ai na wo gye ni number wo hono se wo pay obadwa papa se yenu aba no papa isi sudua ka se yenko sirim e hono ne gidie wo ama wale wo me suspect wo na mum o me atu anamo we na me hu se bibia ni ho magi watuma as a wife na oba no sa ade bibi yi na no de ene na oba no wafa ba ma na Mama, so would you woody? Some power for them and a chia. Some yena will be a casa for Busia for Canco. Now young Cosremo. Some also were Busia. What may you tell me and Saka, Kana Mobabo, Babu do? No more for yes, I saw what dear dear. I'm a mutual or for your mamma. Some the antenna mimic say, what can I with you now? No says, maybe I'm a fan of you. Miss me down on the casse, Mimim fan chida na papa minimu wa hu se baye na wase wo meka se wo bom nti na meka se yakɔwiwe ma ɛna nsama ɛwo akire na meyi aba no papa we omukɔ akini ni na aduro otimi ni gu nsuo mu mam se mimi no papa di aduro gu nsuo mi 2 times eja musa 2 times busa ni se asam ne ba ɛyɛ di adura ayɛ aduro tuntum nkwanyi na wo mu di gu bisa se me di gu bisa se me di gu no wo hu ya ne de na wo bisa na sa di adura Wono ensem ni bi wo ho mo ni nipa na wote ho no me nka sa asem we da nye wade nsem baka wo nema bi wa nsem baka me ma dwen wo odu e ni oma papa me nko kasa da me kasa before me kasa asem e bia na wotu afiri ho be se bibi wo ho kesi na mu odu o emudu yie mama nipa ho ye fu wi ase pa wan soro nipa na ya mo betete nsem na ne de kire ya ye no de se de mbetete a che sa na ne mo beka no obadwa sofo obia ne babia ne gidie wo kwasam papa yi se ne yire no ne nsem a waka mama ne gimi ya dana na mepusu ne sa na se de be ya mbenya asem bia fina no ono kire se onya o ne yire no odaso no awale nemom ososotew enti se saadi wei ye beye na obetima se yenko ne yenko ye dia unso o kire se papa we eho no maame no onya maame nyinini ya enti asema se papa ekura kan se wa hwe ya se mo beka wa ha no se wa no se bibi wo ho wa no wa ya na meme hwe chese njina so bia no waka se wa ja me di me kwa abusiefo no ho no ma so for you know one thing I see one agidi a waka se bia ma ye ni se but se ne papa ne ka no se wono gini wudi se onya hwe a adan na wo ni e kire nkosere mo bi ana me na wo ko ne nkoda di wo ana me se ada nti na aha so me so me se mu ma ya mpe ba bi wo ho no me ya so na mo beko ana so wa be so na kan beko akoye sa hwehwe mu ya ko ha no me hwehwe mu and she me am say miss ehina mo ko me boko ne boko de se heya me mo ma ya kwa ha no ko ya fa ne ya ko obadwa me yanya link bi so a also oba no oye anya adwene bi se papa no obetimi ne kuromfo ayi enti yen yesu e obibi ya yenye mu obibi ya so amonya asan ka me say ye be ye bibi me mama konfo ye bia bam konfo ye bi na be tia papa na no ye event bi ampa ya samo papa aha ye de promise obi so awurade ese wo moto mu kro be kwa koyi aba ti be ye me da boro so me ba ti o ajo e die la me si ka no me ne ya adwe wo fa baabi sad ade we omo ye bi wo Nigeria movies bebre ye de ne ko se no waye enso so na nipa na kwa akoye kanana na de nim guase abe no so na enye no kore enti se ebi wo hankwa na ebe hu a se no de ne kanya den sawa me say wo be twa bo ne say frede so so fa be ma na che ye be so be bia na mo wo hwe na ni guase no kwa pa ogumi no kwa ya
me kwa ye before san ye dwomai ala me ye funu ba na me film kese ya ntitimi ye kora abadwa papa se we no obi a papa na te ase mani age ho pa mummy abadwa me se wani die mu a ye nhwe nkola no ehia me pa nkola no die ni ya eti papa wo hwe ye free ya ye ne imu ba twa ye ne konfo ye bi be kasa ebi kura was mummra sesie ebi so se kire no pa mummra ye be ye san hye ne nyina na kina ye be di machi nyasa mummy no nko na mokọ mo pe kura mo frɛ mabusua na mo meka ho ne nyina ye nkọ ye san hye mu no wate de meka wate ase yo wo de wuduru ho na be wo se power to power the power is not powder na wo be guru se bibi wo ho ebi esrem kura wo kodo wi ni wo ese wo de no de ya mamre na ye anti me se konfo ya bi nyame mu gidie ye be ko ho kyena eno nanchen ye isa case na firi wo no nanchen enkwada no ugya wo mama o maguso atwa bobo ya no ana se no do mu koto school nkola no school no kura ba weekend misaka de enti ama me forso ya asa ketwa na wa makwa me ma ono nda fini no mika school no ama ho school no wo mo sister la wo mo ko school mo hu ade nto masua adwuma ana me so wo pani askabete ya wo kada me fira mo so kwa 1 month pe na wo wie ntu wie 1 month na certificate o mo de ma wo lances o be da na wa je because undu age ni nduru ne wo so wo akode lances enu tina mo number wo mo kwa me fira mo de bia wo mo sa fira me sa e wo akranti bia saka me kwa ko han da wo ho na ma ba ko no me ha no ko mienu ya me de mo ko ketwa so 17 years ketwa no so a wono so kura wono so 14 years ne honam so sa omo ye mema nko ana mema nko ana tiketwa no da mbisa to wono ka duma be pa no pe no wono so pe ka kase twa na mzika kase no wo hya nti sa na te de anka wo pe de electrician so o mpen so de adwuma wo pa no so wo pe ana me bisa last one no ana wono so pe welder nti welder ne de guy ba ko ku ba so da na mko hu no wo se ne me mfa no ma no wono de obaje no ana ketwa no le odin fifin so no latisi ni so se wono so ba wono so ba je na se penina na te se wono no aka papa se penina na aka mi gine nkwala no ho chero na ya me ya se wono ya te se ne nkwala ya botre anya ne wo be ka no entutu futuro fangu mani so mani wo ma awia yi hwe enkwada no wo se wo ye zongo hino na wo mantimi anko suku na body ne kese te se ye eda wo na wo machi abobo ya ye ne number sabasa papa enti wo hu se te wani mo nyam so enya no mo yam tenko ampo me sei wo mo daache ene me ankasa me daache de se bia na wo ye na wono de no wo pesa ye ya nanka kola no pu na me bo me ne me nyam bo akola sa ma bo wo mo mpo no mo nko me bo wo mo akọ me gana akọ wo mo gana ko no wo no aba akọ sa me bo nkola ntete wo mo me sin kola na wo mo fra kola na mo bisa no se die enti na ma mo ntimi nko school na mo hwanya kola ye me sa wo mo ye mfa wo ani mo ma me so fori ma wanyini 14 years onya akwada biem akwada wo so pe excavator achi wo ya akwada papa kia makwada na ba bet mummy no mutia no school me ya so ne ya kola no be ko ne ya ikura mummy no mutia no mosu bebre chi akwada na wo no oba me atoto na no no ebe wie chire kura no kogina gbachi na ma me ni konya sam ana kogina wo ba na chi na wo so ni konya sam eti se no mummy no wo ne wo yiri yi oba yi wo so wonya no ti wo yere no no mesrew ye hwe mummy no nka mom na nkwada no de na mo ye wo mo ese baby o madro de me nya show school no metimi ato aso because back was 17 back was 14 me boa 17 ketwa na odi 15 or 14 na ketwa so 11 years eti wo man ko school no kura penini kura de se no wo last year na Africa em say year we na ka wo mbechro junior high na ss wa she da bi junior high ai ano so kwa to ya wo hu na de ya ka sabi uye zongo hini na wa wo ma echi abobo ya ye koba na wo mfede wo sa wo ho akokoduro de betena ha beka no ye betufo be ye ntimi fo so se chinchi na hwe na wo ma na brabo nsi yie be ma wo mema eye wajapade esrem kura de wo mo ye wo de oba ne mem ti se wuti wusi wo etu na si fom na hwo mu yi a eye wa wasemo a wo hwo mu ye wa wasemo a ni ehia ye sesumienu ye wo no oba ya wade 3 years no oba na ada papa mu oye o eya se de mema mu watenka no sa na oba so watenka wo so tia se wunya wo ba no de se min ka sama ma ja no aka da kam de la se bi be fia ma me fe ne tena case so 3 years sa ba ma no ono oba ne nai wo so oba na fa na chi sere before sa
ɛna wɔde nana pane se wɔ ba na ɔba no so timi so ɔyɛ ma na ɔmatenka wɔ soro ontimi ntena na wɔde su ba ye mama fiesie case ni wie no pay hotel ye queen nyame israel pay hotel booking hotel awurade game de ma wo mo abajo let go do mama nka asem che agya musa aha ensem nyina ne yie mu ne ye nyina ye pe de me ka che agya musa ne se emmema makoma ensa a wo mu nyina nkosku nye settlement awo se wo hwese wo na wo ye agya wo tumi won kwala no so chense wo mo ankasa enti nka nche me se kwala no so wo mo nkosku we so obe da bi wo mo su 17 14 na say da bi at least nkwala no wo ma wie secondary school kwa no wo to so for ensano dwuma ati so obetimi atro ne din obetimi express ne ho ye mu nyina form for say yetimi kenkan ade kakra enti agya musa wadawroma sa bobo ya ne sa no ma no di accident ba ensem bebre akwa betimi atwi afa no so what you say ana kuba so ya nkran kwan yo nkran kwan so Ola na sekure dia peni no last we me kokan e ma no se na mo ma me ni nua ba aja eti wo hwe ye nko hwehwe mu mama na di kan no konfo ya bi wo kyena no pa ama pa be 6 na mo ha ye be kokko ye hwehwe mu no na ye hunu no kwenya mo kwa na mbako ye be di akyere bi ye na ye be ko ye ko ye hwehwe mu no awade no se wo fa wachi no ye wi a ne abetena ha ye yidi aka ne nyina firi wo wate piao abusua sa na ye be ye case wei mame me cha untoma wate la mi si ada oba me ma obi mama obi me ka se ne wo ba tije we garment tete de ni bie mu odu tene kokopa mo ate Ishra FM ye manager ye mpanyimfo multimedia panyimfo nyina eno mo de abasa ye mfama wate e de na woka das nyame sira mo obi antoma na bia fansi ana the lady is not happy. Inti ye beboa wate. Na wo se wo ne anigye wo mu. Ye beboa wate. E kina ma yenko yi we ni mfiri ho. Tie, de anti na waka se wanja me no. Court na ye koye no. Sa na wo se wanja me. Ana wa ba me dan ma. Ma ye usuro se ye bekwa kwa anya se mfihwe mu na misuro. O kasa ne se usuro. Mi misuro. Ye kira ye bekwa ho. Ye konfo ye bi. Dadam ho. Tu. Agona saman. E kira ye beduru ho kira. Agora ho shira family ba ho we case of the year ye be yehwehwemu no me ahweso wo be wa fa ne kunu na chi ana won fa na chi na se won fa na chi a be ma ne be ma na patawo fi se wo bu ani mafe anya sa dia pata dia me aminim yo se ye because ye obi na ya me sa na nya sa bitumpa ye damu asipi what you say na mama fa t-shirt no enkyeremo we ye obra ye t-shirt enie eno me de kyeremo enenso me de na question of the day say Sani ebeye no wo Adom TV so wo share live wo de t-shirt na ho wo nyaaya wo be hye bi hwe kire Inshira obra enimu ye de Inshira FM logo e de ato ne kokono so abusia we de akohwe video na ba we de video na church nse ninam be ma na kire ne nsem se omie na no kra da ense oba ne beyie da on se ne so ye be for da na emom asema okan ye ene se oba no afa na chi wabo adwaman ewo na chi eno ene asema okan ye na wa ose oba no enyo ne nan na eti ono ti baabi na oba ne ti baabi nti so ono kodi 2 weeks ewo ne fia na obedi the same 2 weeks no so ewo oba ne hono ana se obedi okọ ha kakra no aba ha kakra na wakọ oba ne home prince a wankwan kọto no a waja oba na ja amofra miensa no ewo fi ho ma wan to pono nim na time odi free baby okọ ne so ba enso so na eya adasuo mu ade asafa be ye 12 mu ho no ntina o kire ma oba no afa na chi okohu ne nyonko be ma oba na so kire se sa time na o ka ne so na o hye ne se wa ho no mu nti wankwan kohu be ma bia na be ma ne se ono a ne busuani mpo aka se oba na ye de echiti oba na fa na chi nti na chese ni a ono ehunu na ni o dwen se eye yi no na chese eye no kra se oba na ye de afa na chi nti ususu se eye no kra ni oba na ka na ye no kra na se ni be ma na ye ka no
ena ye no kre se oba warefo na wotumi apie anwumre na waba na adwobe 12 mu honum eye right se oba warefo wo yesa na ana se be ma no mom na o dwendwen dodo se bia eye no kre se o yere okọ ne se wa honum kodi nkomo fa wa dwenkyere bra se oba no anye ne ye ana be ma no na na asem nye de enye de aha ena mede dwumadie no ebesi na musonfo na na akosua me ena meje medwa na mede dwumadie eba wa kwemu makram yebesanso ehia dasenne. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.